Hello guys, abakunzi bacu twongeye kubasuhuza mwese aho muri muherereye, tuvuga ngo Imana ibagire neza, Imana ibahamagara meza, kuba ameze neza, Imana ishimwe kuba atameze neza, twizere Imana ko izatuma bimera neza. Tubaha ikaze kuri Bashima and Kadogo Worship, turabaha ikaze, karibu ngo tubane. Turi kumwe n'umutumire wacu muri kumubonaho imbere ya screen zanyu, tutaramenya neza ariko mwese buri wese ari buze kumumenya. Ninde turi kumwe uyu munsi? Sibomana merci. Batazira ndetse twumva hanze bakwita irindi zina, twebwe nayo nuko tukiyamenya. Kanware niryo batazira. Urakoze cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu Kanware. Kanware turaguha ikaze kuri Bashima and Kadogo Worship kugira ngo ugubwe neza. Yego. Kanware, uyu munsi turaganira ku bintu bike cyangwa se byinshi bivanye nuko umwanya uri buze kungana, sibyo? Yego. Uri ready Cyane. Kanware, ndaza kubaza ibibazo ibi bikurikira. Ikibazo cya mbere kivuga uti hagati ya mama wawe na papa wawe ukunda nde? Hagati ya papa na mama bose ndabakunda. Ariko nyine urabakunda bose, ya nivyo. Kuko nakubaje ngo urabakunda bombi, nzi ko bakunda bombi, ariko dushaka utubwire nyine hari ahantu uzubwira ukavuga ati uyu arengeye uyu, akavuga ati ahangaha nubwo bimeze uko ariko uriya aracarenze. Noneho umva ndabigusigurire neza. Noneho iyo tukiri abana dukunda ba mama cyane, ariko iyo tumaze gukura tumenya agaciro ka ba papa tukabakunda nabo cyane. Iyo ukiri umwana, ukiri umwana wavuze ngo iyo mukiri abana, iyo ukiri umwana ni ukubera iki ari mama wawe ukunda cyane? Kubera ko mama anyereka ko buri kanya kose iyo nkoze ikosa ari papa uza kumpana, ndetse ijambo mama akoresha zama kurema nk'umutima wiso noneho naza ngo arakwica kubera iri kosa wakoze. Ariko iyo umaze gukura umenya agaciro ka papa wawe, ko ibintu zose umubyeyi ugukunda ndetse cyane ni papa, kubera ko aha ni kosa kugira tukongere kurisubirira. Muri makeya ba papa nibo rero badukunda cyane. Ba papa nibo badukunda, ubikurikiranye ni ba papa badukunda, gusa na mama baradukunda. Mama bafite impuhwe zo kudagukubita kubera ko abafite impuhwe nyinshi. Kanware, uyu munsi ujewe wambwiye ko, ndibuka ko tukimenyana, wambwiye gutakuriye kwa papa na mama wawe. None wowe utarakuriyeyo ni gute ubizi, cyangwa se wowe wakuriye? Ico gihe mu gihe twebwe batubwira ba mama ko ba data bari kubite cyangwa batubwira iki, none wowe wabaye kwa nyoko wawe, sokuru wawe plutôt, cyangwa se kwa kaka wawe, byari bimeze gute? Nakuriye mwa kaka ndetse na sokuru. Mugihe je nakoraga ikosa kandi nari umunyamanyanga. Wari umunyamanyanga? Ubu nyine zarashize. Zakwere? Guys, muratureba no mundo neza mutubwire ko sawa. Abanyanga yarashize kubera ko nakoraga ikosa, kaka ambwira ngo sokuru naza noneho ngo araguhitana, kubera ko afite impuhwe zo kunkubita iwe ubwiwe, ariko sokuru wawe guhitana ampitana. Muri make arankubita mbabaze cyane, muri make niko kukwica n'ubundi. Niko bimeze, ariko muri make akandema nk'umutima, je ngakura basinzi ko sokuru yompitana, ariko narakuze menya agaciro yuko sokuru yahanaga rya kosa nakoze, atahanaga nje yahana ikosa kugira abasinka risubire. Kanware, twavuze ko tuganira cyane uyu munsi, sibyo? Kandi abakozi bacu bakomeza dukurikirane, dukomeze turye show, dukomeze tunezerwane hamwe. Kanware, ndizera neza kandi ndashidikanya ko wowe uje ino iwacu vuba. Naje 2013, navuye muri Congo 2013. Urumva ko ntabwo ari kera? Si kera. Ntabwo ari kera cyane. Twavuyeho kera cyane nko ma 2007 gutya. Urumva ko waje mu myaka y'ino. Kanware, muri Congo hari ibintu zo muri Congo wowe bwicibuka, tugiye nko kubaza nk'ibintu zo muri Congo, ibintu nyine ama activité ibiki, hari byo bwicibuka? No kwibuka bike no byibuka, kubera ko naje ntari mukuru cyane. Waje utari mukuru cyane, ariko bike wo byibuka? Bike no byibuka cyane. Gutsinda urabizi? Gutsinda ndabyumva, cyari cyo nyine gutsinda ndabyumva,
mu kinyamurenge. Abakunzi bacu badukurikirana tugiye ku ijambo gutsinda, tukeneye ngo uno muhungu wacu uraha atubwire ibintu bimwe mu bintu baza batsinda, abitubwire twumve ko ari byo, kandi ugasanga ari byo uze kwandika muri comment, ugasanga atari byo naho mwandike umunyomozi. Kanwari, reka tuvuge uko umugore kumutsinda mu kinyamurenge ni gute? Umugore kumutsinda mu kinyamurenge, umugore kumutsinda mu kinyamurenge ni umudamu. Guys, jeze ko atari umudamu, ariko baraza kutubwira muri commentaire. Reka naje ndaza kuba ndeba. Ikigira kabiri, gutsinda imvura ni iki mu kinyamurenge? Inyesha. Inyesha. Guys, muraza kutubwira ko gutsinda imvura ari inyesha mu kinyamurenge, abakizi cyane kurusha abandi, ariko ndumva no muhungu asa n'ubizi. Gutsinda umugabo, umugabo azamutsinda umugabo umunanda. Guys, ako nari nkazi wari guhenda abantu, naje nari kubabwira imbere ya kamera nkama nkunyomoza n'umunanda, icyo cyo nakimenye. Wagitoye wakiguyeho shara muri Kongo n'ukuri kumva. Gatwumve gutsinda umwivuri mu kinyamurenge. Umwivuri tibazawutsinda, nicyo cyonyine batazatsinda mu kinyamurenge. Uko igeze ko zikinyamurenge cyane muri commentaire bazandike uburyo bazawutsinda, bakunyomoza. Nicyo kintu batazatsinda mu kinyamurenge. Urakoze, sawa. Reka abantu ndazize abantu bose bazatwandikira cyane, hari ama commentaire bazotubwira. Okay, reka duhindure tuje mu bindi ko twavuze ko turi buganirire ibintu bigiye bitandukanye. Kanwari, aho bazaraza inka mu kinyamurenge azahita gute? Mu kibuga. Mu kibuga. Guys, mutubwire ko ari mu kibuga. Aho bazaraza inka ngo ni mu kibuga. Ni mu kibuga. Okay, aho bazasuhurira inka ni mu kiraro. Ni mu kiraro. Urakoze cyane, urakoze. Reka tuje mu bya nyuma, ibyo twateguye bya nyuma kugira ngo tuze kurangiza. Batubwiye ko uri umuririmbyi. Yego. Uri umuririmbyi muri make. Nawe uranzi. Nawe ndakuzi, urumva ko ari icyamamare. Umunyamakuru amaje ngo urabizi, ngo nawe urabizi. Reka mzemere ko mbizi, kubera ko umwarimu azabaza ibyazi, sibyo? Okay, jewe ndaza kuririmba mu kinyamurenge cyangwa se mu kinyarwanda uko twema ari buze kunyobora. Hanyuma nawe uze kumfasha undirimbire mu Giswahili, ibyo ndi buririmbe uze kubihindura mu mvugo y'Igiswahili. Ndagerageza. Uraza kugerageza kandi ndakwizeye umuririmbyi urabishoboye neza. Ninka kujya kwa Israel azaririmba ikinyarwanda, ejo akama bihindura mu Giswahili. Sasa ndi nka Israel. Israel ari wori nkana ndacari hasi cyane nyine wori nkana ndinkaje wewe. Okay, urakoze cyane. Nga dutangire kugira ngo tuze gukoresha umwanya. Nzindi butangire ndirimba, hanyuma wowe uzaza ugenda usubiramo mu rurimi rutandukanye n'ubwo naririmbye. Mfite impamvu yo kuririmba, nkumva nuzuye amashimwe. Niyumvire Igiswahili kiragoye. Yumvire wenda ikibazo hanyuma uririmba ku ndirimbo gusa. Mfite impamvu. Nina sababu ya kuimba na akia mvanuzuye amashi. Biri mu Giswahili rero. Mu Giswahili. Ninaja shukurani. Suko sinabitoye. Yes, bane wamaze. Okay, nuko. Okay, reka nagira nuko. Agakurikira kugira ngo tuzokoresha umwanya. Iyo niyo data idasubigwaho, niyo data
gerageza kugira ngo utwemeze umuririmbyi. Iyo ndiyo baba, iyo ndiyo baba. Iyo ndiyo baba, iyo ndiyo baba. Ako kantu karangoye. Uzuzugera igiswahili cyaratugoye kubera ko abino ntituzi igiswahili cyiwe. Urakizi? Ni gikeya igiswahili kiragoye. Kiragoye cyane. Yego kiragoye. Reka basi tugende akandi kanyuma. Umutima wanje wuzuye ishimwe rikomeye, roho yangu inaja shukurani yenye nguvu. Guys, nuko Mungu wanyu arashoboye kandi urashoboye cyane. Usibanganya amateka mabi umindura musha, unayavuta historia mbaya unanigeuza arakugira gute? Unanigeuza mupya. Anakugeuza mupya nuko natrezesha. Utaduhindura musha sico Kiswahili. Anakuhindura gute? Ananigeuza mupya. Guys, urukundo bakunda cyane, uyu ni kanali wanyu mukunda. Turakunda cyane kuri Bashima and Kadogo Worshipers. Imana ibaho umugisha, kandi dukomeza kubashishikariza gukanda subscribe, share, comment, ahanditse abone mu Gifaransa. Imana ikomeze ibagire neza kandi Imana ikomeze ibahe ubuzima bwiza, amagara meza. Kuri ubwo ntubutaha tuzaba turi kumwe, murakoze.